Ivar Pires sara. एटीएम को लाइन हो कि को लाइन हो एटीएम तो छैन त नि कि चटपटेको खाने लाइन हो यार म त अचम्म लाग्यो त म त एटीएम मा मात्र लाइन देख्छु यो त आज म नै देख्छु यार देख के लिए था सलाह के लिए रेड चीज का व्यू होता है लिया था 20,000 में तो 20 दिन भी काम नहीं होता ऐसा रहेगा अच्छा चलेगा कितना ऑफर लगाया 15 रियल ऑफर यो फाटोस् न पहिला म त एउटा फाट्सी मात्र किन्ने हो एउटा कुरा त राख्ने ठाउँ पनि छैन कुखुरा हेर केटा हो कुखुरा भिडियोमा हो क्या सानो भ्लगमा स्वागत छ होइन अब साइकल कुदाउँदै छ यहाँ केटाहरू क्रिकेट हेर्दैछन् नेपाली होटल रेस्टुरेन्टमा त पुरा प्याक छ यहाँ त म 1 गिलास पानी खाएर जान्छु अब 2 गिलास पानी खाएर जाने हो पानी पनि खाएर आइयो गाइस अब हाम्रो ब्लग एन्ड गरौँ